sak vinga zoram tha kan lo chon zo fachoner production clear tu te chibai ule vo in September ni somni pali thole ni ania ni thum chunga thil thlengte ngai thlakna kan nei don ani news langsar zolte ngai thlakna ilo nei masang CDF halkha chuan no CDM ka phlum turin thu chuana an nei lauturama sangaman khap ani Mizorama memoratlan mi zani chuangan pung Central Well A kumsom ngatlin Champa Golden Jubilee man ani UNCC a member ambassador ni turin uchomu thu nan du thu US member mi ten lantirna an nei Aisuchin Defense for ACDF chu military training cruising ani mindat khopui chu military council ten an hal chunzom Sian State not chu jack fighter mangin an bom Hual ngauram education chuan porsom exam abot seidon SSC pakhat chu aral thom ne mi pui sipaya CDM thantang lam indona sosa zoro kai hroina in atum khatna remna siam ani chanchin kim changzo ka ngai thakna ilo nei chunzomang CDF halkha chuan no CDM ka phlum turin thu chuana an nei Chinlen Ramchin State halkha district of military council SSC noya thok now CDM zongjong chu arem chan na mun apianga ka hlum an ni tur thu amun ram nei tu CDF halkha chon September ni somni pathum a thu chuana an nei CDF halkha chuan CDM du te chu puin an in huam thu asoya halkha ko puilak thei ani lo na chan po no CDM wang ani thu an soi tun hu po a mi puilama le in pedu lo chu mu na a ka hlum thei ani thu an puang lauturama sangaman khap ani Chinlen Ramchin State thantang torshipa lauturam chunga sangaman khap ani thu mo phuna nei tu lam chon September ni somni a thu chuana an nei lautu khotlang central chon conference na yin May ni som pathuma tanga ni som panga thling meeting an neya July ni somni pali a ZZLMS kaltangin conference nei le ani nuwa September ni som pali a meeting nei le ani lauturam upale thalai ten ngun taka an ngai tu nuwa November ni som tum thleng chu eng sanga ma man an phallo thu an soi ramboi awangin lauturama nungcha te an mangna sahle a aram chung moina le nungcha te hum hal angai le to ni in an hria an dan te za saka pa bal saklo turin lautu central chuan ngenna asiam bok ani Mizorama memoratlan mi zani chongan pung India ram Mizoram state a memoram boina awangin ratlan mi zani chongan thlengbel thu mo phuna nei tu lam chon an soi tun din huna Mizorama memoratlan mi singthum sangthum zakua somruk pakhat omin English la pelo te po an om thu an soi ratlan meichia sing khat sang ni zare somsari pasari le ratlan mi pa sing khat zani sombe pret an om thu English enna atanga hriat ani ratlan zongjong chu district mun som pakhat atanga ratlan ania district mun sari tha chu ratlan kema omin district mun li tha chu chungte bula le mi in lu a khosa an ni thu an soi Central Well A kumsom ngatling Champa Golden Jubilee man ani India ram Mizoram state a NGO pakhat Central Young Life Association C Well A kumsom ngatling Champa Golden Jubilee chu Longtai district a September ni somni pathum khan man ania Golden Jubilee polin namlamte zaite inchaile inti hlimna infiamna chikrang krang nei ani klom ngai choi moina te nain nam nun zemoi chom nungzel tura infui tharna te nei ani UNCC a member ambassador ni turin ucho mu thun andu thu US member mi ten lantirna an nei US khopuya UNCC conference voice somsari pakwana chu September tha atanga nei ania UNCC member ucho mu thun telin tuntum in thlanna a member ambassador tan ucho mu thun chu thlanle ni se ti in USA a member meeting September ni somni pakhat atangin support na annaya ani na chel chunzom turin
duhna lantirna an nei US kongpui kongzona ICNCC le Chin Brotherhood atel ZFU PDF zolen ten antoi ombok thu antar langbok ani ISU Chin Defense Force ACDF chuan military training closing ani Mawe division na Ganggo district le Chiste operation kalpui thin tu ISU Chin Defense Force ACDF nam pasal tha chuan military training voinga na anzo fel thu September ni somni pathuma mo phun nei tu lam chuan tlang zarna an nei thathum chuang training an kala okas ni somni panga sunday ya closing ceremony anain training ti thalo mante an pek thu an soya ACDF te hi CNF CNA le CDF pol hrang atho puiba ka Chinleng Council atelve ani ACDF sipai te chu CNA a training an kal thina tuntum an training voinga na ero an mani kem lama ACDF 10 training voi khat in pek na ani thu an soi mindat khopui chu military council 10 an hal chunzom Chinlen ram Chin state mindat khopuya military council SAC sipai khala ya 274 chuan indawna mi lovin September ni somni pakhat atanga ni somni pani thleng sampia venglam an hala lai puile bom chu tol chunga tong ka in riat akangral bel thu an soi April tha atanga record angin tol chung in somthum chuang akangral to a mipui omlo na le ra tlan na hunzel chu military council SAC sipaiten anti che sakzel thu an soibok ani Sian state no chu jack fighter mangin an bom Sian state no ta MNDAA le TNLA 10 unlock me la shu le naw chu myok chu military council SAC sipaiten jack fighter mangin September ni somni pakhat zan dar soma an boma MNDAA chuan member le China ramri la shu city ati fel nu in daw na chol sanin China nena sumdon tonna an nei tur thu le in daw thu hla le politicala NUG nen in zomna an du lo thu le an tho pui lo tur thu September nili a thu chuana an nei military council laka khopui ven himbak an tum lo thu an soya a hrana member rampum huapa in dawna kalpui ero du lo ma se military council SAC lam chuan jack fighter mangin an la bei chun zom reng ani September ni somni pani jinglama Sian state not tibo miwa military council SAC sipaile TNLA te inka na anasal he maya military council SAC lam chuan in daw thona woi thul mangin tual chung chu in engamuzat an bom chebok ani internet athat lo awangin to chung lam mi pui thi le hliam an omem ti ero hriat chiang ani lova borok ero alatang hle ni in ahun rama chanchin bumi tarlan na chuan soi hol ngawram education chuan polsom exam abo saidon Chinlen ram Chin state falam ne tidim district a hol ngawram education chuan kum sang ni le som ni pali sang ni le som ni panga zirna a polsom exam abo sei tur thu September ni som ni pathum a thu chuana an nei Chinlen government zom tu HPO CDF hol ngawram education department chuan nalak na anei zela an thu chu angin tarlan na ilo na yang hriatirna Ministry of Education National Union Government of Member thu chu September ni som pakwa alanda nin polsom all cross BECA exam chu December sangni le somni pali February sangni le somni panga inkara chan thai ani dona offline changdu tan anwaya kan tarlan ahun le muna ming apek thai ti kan tlang zare online changdu tan Ministry of Education National Union Government of Member Facebook page mania ngai ventur ani ang khrechiang du tan +91A415822061 hian azo fia thai bokang tuntum hi polsom all cross tan chon atop na ani to don awangin chang thai tura phalzinga tel to phot chu pel lova changhlom turin kan insome ti in thu chuana an nei ani SAC sipai pakhat chu ara thuam ne mipui sipaya CDM Chinlen ram Chin state tidim district
tidim mewa om military council SAC khalaya 269 battalion sipai pakhat chu amun rammo phurna nei tu ZFU PDF zolena ara thom thanem taknet a in pek lu thu mo phun nei tu lam chon tlang zarna an nei September ni som pakwa military council SAC sipai pakhat chu ZFU PDF zolena ara thomen a in peluta ara thom keng chho te chu silai auto MA2 pani bom vom pani silai mu bom pariat 5.56 silai mu le bungro dangte ania ama in tom hlom na ni pha 4 mil lo man thanem tak pek ani thantlang lam in dauna so sang chinlen ramchin state thantang thorship thantlang kho pui chu September ni somni pathum Sunday jing lama chinlen pasal tha CNL CDF tangrol te military council SAC sipai anwaka pa jinglam dar som pakhat AM military council SAC ten check fighter mangin voice som chong an kapa live villa house GBC Baptist biak in le a che vela atra a pathian zara chinlen pasal tha te an him thumo phuna nei tu lam chon zo fojonela a hriatir thantlang operation chutilim operation 14 an vua lak ngai tumin chinlen pasal tha ten malam an normek zel ani Zoro kai hroinen atum khatna remna siam ani Zoro kai hroina MMR Ramchin State Omchi National Force CNF Interim Chi National Consultative Council ICNCC Chim Brotherhood le Chinlen Government hroi tu tetelin inrem na chulung soi ho na hun man ani a UR Sangkoya Zoro President akai hroya puro ming thanga colony Vice President in hunser amang a India Ram Mizoram State Azor City Pulel Mun Puya Punte Zoro Vice President Advisor to CM Political Room September ni somni pakhat sundar sompania inrem na thulung soi ho na an nei thu Zoro General Secretary Chon Zo Fajonala ahriatir thudon danin Zoro chon unaw le unaw inkara in mu thiam lo na omin silai hel lakin an lo inkap to a nuna chan po an om ani hai hi Zoro chon thati lovin inrem na kong azong thu asoi pu el ramding liana ren thlei Zoro General Secretary Chon Zoro in remna palai na atho chan soin zo fa te hi unaw vek kan ni a in muthiam lo tur kan ni lova tangrol tur sok kan ni unaw kan ni angin in thren thai kan ni lova in dau thai po kan ni lo zo fa te chu khoi muna po om ila lungrol taka om tur kan ni a keimani le keimani hi melma a kan in siam tur ani lova melma thumun nei tlang jok tur kan ni Zofa te hi pathian ring tu kan ni a pathian in min pui anga engtik nia emo chuan in ramin kan la om anga kan la in sui khom vek don ani ati he huna thu soi tu pulel mon puya punte advisor to CM Vice President Zoro chuan vo ina hian in remna lam hoin ke kan pena remna palai in ron kal tha alom om hle ani kan unaw te in rem hi Mizoram sarkar du dan ani a vo ina kan in kop khom na po hi sarkar in min hret pui ani Sarkar in Zoro kartlang in remna palai na kan thok ani India sarkar po hian in remna hi adua India hian tampui na min pek po adu ani ati Zoro huai hota in remna thuthlung soi ho na hi tluang taka nei ani a pu doctor lawyer lal pek lena chinsa advisor to chief minister in atel puya noyami ang hian thodun na thuthlung siam ani thodun na thuthlung tarlan angin Kaini Chin National Force CNF Interim Chin National Consultative Council ICNCC Chin Brotherhood le Chinlen Government te September ni somni pakhat sang ni le somni pali in rinia Zori Education Organization Zoro huai hota inkom khom na nei te hian uluk taka kan soi ho nu a anhuaya tarlan te hi thinlung takin kan pomin kan zom tlang ti kan puange pakhat na Kaini zofa te chin kuki mi zo hi thla tu thumun trong khat mang nun phung serle sang in khoipol ai sei na thumun vuana dam le tlang khata thi le rom khata ti thin unaw kan ni pani na kan ram le namta na ma kan lak na konga kan thanem ngai lut awanga unaw kan in muthiam lo hi poi kan ti a tun hnuwa thleng to lo se kan du pathum na tun hnuwa boina le har satna alo ompo in tharum le ra thom chelek zonga malak lo ni se Palina Zoro malak na a inrem na thuthlung soi ho hi tha kan ti in kan poma inrem na tuan tling om thainan atul dan azira in biak na nei le ni se kan ti pangana inrem na committee siam tha kan ti a meeting le huna inrem na committee siam ni se kan ti
he in ram na thulung hi mi parokin ming ansaya ar sangkoya president zoro in ming asaya el ramdin lena ren thlai general secretary zoro in ming asaya ICNCCIO in pu salai lian loin ming asaya chim brotherhood lam atangin posila leader in ming asai bok ani Chinlen government IO in president pupa thangan ming asaya CNF IO in CNF vice chairman puthangning kien ming asai ani ICNCC gatite Jin Brotherhood gatite China Council gatia China Government te poni ai na pekka ka ho pa ya ko na kunte an siam leila kan hatia enga mo kalin mu kiam lo dan ka chu dan shebek thowa kan ya tham zo zo ka sei ngai lo ma ta tai la ni ai in chiang zo ka ga cho kan mu kalin mu thiam lo wa la mo in ni hi ta kan ni ya ole khati zong kha tuk in September di somni pali thole nia kan news ron pon theite ania atan tira tanga top thlenga min lo thil saktu te chunga kal lome lai le share le comment lama te tan min lo lak pui zel don ania in zafa in ni man duam chun tha ule